prva u Lisabonu sa Balkanikom pred finale. Od sinoć totalna promjena mišljenja. Balkanika je sada među favoritima. Predstavnici Srbije na 63. Eurosongu u Lisabonu, Sanja Ilić i grupa Balkanika plasirali su se u finale tog najvećeg muzičkog takmičenja u Evropi pesmom Nova deca. Zašto je uspeh Srbije mnoge iznenadio? Pitamo našeg Zorana Maksimovića koji je u Lisabonu. Komentar mnogih ovdje u Lisabonu je da Balkanika nema upečatljiv nastup sa imalo glamura i bez scenskih efekata. To je potvrdio i Sanja Ilić koji je rekao da u nastup gotovo da nije ulagano. Zato iznenađuje činjenica da je Balkanika ušla u finale Eurovizije. Kako fanove, tako i novinare u pres centru. Međutim, od sinoć totalna promjena mišljenja. Balkanika je sada među favoritima. Pa evo, savršeno. Kao što možeš da vidiš, svi imamo naočari. Znači, nismo spavali opet cijele noći. Ceo taj period pre ovoga je bio naporniji od samih proba ovde, ali jesu. Došli smo u potpuno novo okruženje, novi prostor, nova tehnika. Samim tim smo svi se nakostrešili da to bude što bolje. Osjećamo da imamo veliku pažnju ljudi koji su oko nas i vrlo često nas pozdravljaju. Čak se događa da kada prolazimo autobusom da zastanu i mašu na ulicama, što nama ovako godi, ali naravno to nas i obavezuje da budemo zaista, ono što se kaže, na nivou. Želimo da pre svega predstavimo našu Srbiju, da predstavimo ono što Balkanika radi već 18 godina i naravno da predstavimo novu decu koja su budućnost. Sve je jasnije, sunce sija drugačije, svet je naš i nova deca s nama stvaraju bolji svet.